aha emergency Ghana TV eso ye da twedi amponyankopon ase so de enenso e de afem ye na next ya yensaka e wo fidem ha se ye papa bi e de na wewsem abepie mu e wo MFK nim na asem o de ba ye ne se waton ne car na nipa ko oto car no nipa na ye na adwen se ontie sika no nti o de aba bepie mu e wo fidem ha se yenke bi emfa emma nti yensem ne yenko hwe video no emma na yentie mu nsem hye no so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ejampa cho bibi aboko de anopa de na de onam yo me da say the kind de dem nam no say America krani mitoka ayeka Rhino na milidi mepa kakra na akonya me ba say me ba be man we university no na we sokoto so abrochire nti me boya boya na mfa ensa de metonka no de me for say bo ho kosi kwa ho ana urubi ba say metoka no am guys car no 1.850 billion no se maintain so na me so da bi oya na maintain so na me man 1.8 no so pa chero ma 650 na so na de nso a magbo no so be yo me kan na so me de man sa afi so se obefiri ka ma ta so ma usan efiri ana ntopa chawa na me man so de enhwe da de me enfa ma no so betua bi na akabi internet da oban na ka so go betua 1 billion when tuasa na otua 950 no say obafa car na no the system no abeka ho nti yedi na chiko no fie okade ko hwe di fie ebo paper to so ne mama ye witness ne ni fie ra ne ono ankasa na ye bai afi de ye koye ska no wonfa amayen na ye bai fie no say na ohwe ode beba na ode ka no koye na ohwe ode bai afi de aka no aye bibi ho ya bona won fie last year na ode 400 million bai afi ni aka ye 150 nso onfi embium ya ka omoye nti me fa ne ka che ne se sika na me de kwa de me kwantia me tonka no wa mamba na kontu no abono anye ye bium ontumi anko bium se sika sadia sika na meji no meji 150 ka na kwa mi iten pepe na me saka mada me dia me no so da ode me ba besinde me hu ni bium wo fre na onfa wo tesi na reply onya hwe omu ankra besinde na mse me de bedam na makelo ma me de oto ka no bosumi sen ni ka no oto mehwe say March we 2 years 2 years no she say obetua ka no ebreben o she say bosum ba ko bosumi ba ko obetua ska ni nyina teze wo frɛ na de na oka fa kra film kra fa obi producer mo frɛ ni nyina so mame na yenko ne ntententem o frɛ na on peke ko no fa kra adentia ye frɛ ni sen e frɛ na Samuel Aboaje eja ma ne so mame Samuel Aboaje ba choten otikade kede oye de adwuma osi Oyerepa na car no odefa abe okay anti obeto car no so ode kofa abe o say ye Kia den Kia Rhino say na car kese pa na 2 months pe na jaden watena se 2 years afi na 2 anamo mame o fra na first na me fra me nyanta me fra ne mame fa mame na mba no yare na mba no botukwan na me say edu be kwa na me hu no say mo first kra amramia me ko ba bi akogem sika ho me no kra me gangwa na amfa ho kra on team case kra. Hello Mr. Aboaje, good morning. Morning. Pacha Pomboko. Nyamia dumbu. Ye da nyamia se midin de frame poma aha ye Lawson TV Kumase. Na be ma ni monyamfo bi e de wa ba ha se wato ne Kia Rhino be se 2 years ni. Na 2 years ni wetu ya manaka 15,000 Ghana cedis wa bo sika ne ma ejamba chodin. Enogbote. Ya friend eja Enogbote mbacho ni mu no. Mbacho mi ni mu. Be ma unim no se wato ne car mpa anase enye nokre. Oh nokre. Wato ne car ma me bat. Em say nokre so wato car ma me bat dan se mo na me home fa me. Enti ni mabusuafo kasae ama omo chere se me home fa me. Enti omo peska ni bi di amano. Na me car na me di ye adwuma no. Me home fa me nti omo de ma driver. Ti driver no so akoto car na twene. Ama car ni tinyi na ase. Enti be 1 month ni na ne ba frɛ me say ne papa say ohia ne sika na me si okay. Me kura say me ho aye den kakra. Me pese me ye adwuma but madam fu bi na o car ni bi na me pese me di na chi kakra.
na me wo 10,000 bi wo ho nti nka me de bebe ko me car no ho a enso de ene nka nyanka me da ne ama ne papa ano se obo ne papa ama ne de besi no obe frame aka kire nti ma me record no ano se ne papa se onji sika no na enka bi obaji ni nyina ana msi okay isi amenso me yare o me ka na ma bushia de ka na ma obi no akoto ka na twene e wota male eja ma memramu ana maniama hunu kra de emfa ntutu kaka isabe wo kwaje no na ye nto ntwene ntimpato 10,000 na wanya bi aka ho ana ancestor no aneda ho oh ni 15,000 ne de o ma me up to Monday me de ni nyina be ma no nyame ya adoma adwade di anim ya adwade di anim a be animre be 4 o'clock me de 15,000 ne be ma me wo fa wo e kan say mo frɛ me anopa we no me ne me wo fa kasai sisi ano me nye scan into omo modern on pay 15,000 no e man into a church Saturday abusunya nyina behia na yo Saturday e be na onu benya bi na wa frɛ me sister mo no mo so manya bi into onu ye MTTU police wo ensanwam into o say one na man 40,000 am say 4 months with 3 months in into was it or the Monday early in the morning na or the friend no agent account number no there to mama okay now or the papers no abreno was she no the kind of papers na abreno okay ejampa chawate osi nyame ya adoma Monday answer dan of frame me catch me say no fan this kind of agreement me twen wo fie me tine fie twem be bu nti eja na no aba bedru yanim what I say eti mayema no benefit of the doubt na asama wo kan nyina no it's on record ya record bibia nti se wobu ono ankasa ne bo hye so a police for ya so page abete it will be used against you in the law court ne akane de ato ho nti we do ono ana hye ne bo wa fidikase so be me na wasama wo kan edam framama obia ye dance nti we ya sure say juada ne sabe kan sika no juada around 4 o'clock 4 p.m. 4 p.m. Okay. And my mom the scanner asked to na account no the man offer na or sending 40,000 the man no. Na I can say me aminya ho na me recover na me bakra na makono ho no na maje nti mesi wu contact na mo dey frame me no. Ya kura Monday anopa ye be free don't worry kura. Mati. Ya be from Monday morning na ebia na refia na akai wo na afreja. Me bompa empo say after Sunday ni nyame adum na o makova na o majeje ayere ba koma me pa cho mate ye beda sinti eja ma yentie ne sa ne entwen Monday no why ha me say am say me ro hye me say bosum kan uskan bre me no be sinne na afenso ni ntia me tonka no ammaso uskan nyina say basa ammaso ntina franka say 17,000 or bre me de me nyine sa because me ro hye mo bosum an hye me mfie bie ntu be je ne say nti me 15,000 aka ho nti eja watwen ama watimi mobilize aka bo mu pay 15 na asan de bi to so ena je say ekọ ena je say de court paper na na je say ekọ court ma yen court ne enko ji interest ne nto so eja sikaba ne hia de nka wo ton di sikana yen e bi at that time no kro nka sikana asa what you say it is watimi akeka bom na wanya 15 ya ba e ka me nko ade a ma yenje na asomdwe mra manso mfa so bi eni so why eja nti yenti ase ne yenye ne saa why okay edase be ma nti ebeja o Monday ebe fro why okay nti abusu nyame ya adom adwoada ye be frɛ na wasend wan fasika na amade ne ye so panchi a ho ne ye be ka borofo na kire o say it will be used against you wan kasa west ene e de ma wo my leader mame pacho bremo me da CP Afisem get results we dey instant results ya shishi bi e dey asema nyame adom won saka usika afa na abeya sabe sa be 15,000 ko be je kwankro be fa so aje mame me aka say ya sister Pat divisional your friend say arms and ammunition one in the manual shepa ya damfo nyame nshira no nyame nshira ni pi air freshener so na dem a on air freshener na hwamo I tell you just e be fa bia na nyame nshira no dia we chire dia menka e chire nsamo so unhu sa na asemo se wato ma ade awie na fam sika be me so a mpesa obeye
na so car ne die wetimi afa car ne de ko 2 years nie buta enti a papa no enam so nti a oye na adwe so obeton car no sisi a wama na ahwere no na o se ne ba na nkopese ne ba no etu kwan ekwa abrochire eninti na oye na adwe so obeton car no wa ba beto car na wi afam sika ma me nso a afedie umpese odi sika ne be ma papa nti enye se papa no ena ede wo ba ha se ye nji sika no mana ka onye wa adwe nkwa se obetu sika no ede ama papa no nti se na wedi ka aka no wa hyebo nti ye srese obedi so ede ama ye papa because na we wo sem ena ode abepie mu e wo fidiem ha se nti busia bibi ebe fi story wechi abebia me de ebe ba be somo na me ka osa ha egusa ye emergency Ghana TV so channel so be subscribe na wa like na wa share so edi ama afofo no edi ameji so ani keche mami esi enesem ye be sanso edi nhyiemu e wa ha bia mebusia makra.